Jagodni tiramisu ljeto u tanjiru. Zamislite klasični talijanski tiramisu, ali umjesto kafe i kakaa, pune ga svježe, sočne jagode i lagana krema koja se topi u ustima. Upravo to je ovaj kolač. Ljetna verzija koja osvaja na prvi zalogaj. Što je zapravo u ovom kolaču? Jagode zvezda ovog kolača. Prije svega drugog dolaze jagode, operemo ih, očistimo i narežemo i već u tom trenutku kuhinja počinje mirisati nevjerovatno. Jagode su pravi mali pobjednici u svijetu voća, pune su vitamina C, antioksidanata i vlakana, a imaju iznenađujuće malo kalorija za nešto tako sočno i slatko. Jedna porcija svježih jagoda ima manje od 50 kalorija. Dio jagoda ide u sos, miješamo ih sa malo šećera dok ne puste taj tamno-crveni, slatki sok koji će natopiti biskvite. Taj sok je duša ovog kolača. Bez njega sve ostalo je samo krema i keks. S njim postaje nešto posebno. Je li ovo zdravo? Budimo iskreni, ovo nije salata. Ali nije ni beznadežno. Mascarpone i slatko vrhnje donose kalcije i proteine, a jagode su pravi mali pobjednici kada govorimo o zdravlju. Pune su vitamina C, antioksidanata i vlakana, a imaju iznenađujuće malo kalorija za voće koje je tako slatko i sočno. Jedna porcija svježih jagoda ima manje od 50 kalorija. Osnova je mascarpone krema bogata, ali iznenađujuće lagana. Mascarpone daje tu svilenkastu teksturu koju ne možete dobiti ni s jednim drugim sirom. Kombiniran sa slatkim vrhnjem, vanilijom i malo šećera u prahu, nastaje krema koja je istovremeno čvrsta i prozračna. Jedna porcija ovog kolača ima otprilike 320-380 kalorija, zavisno od veličine. Za desert koji ovako izgleda i ovako se osjeća u ustima. Potpuno prihvatljivo. Tajna ove kreme, klasični talijanski tiramisu, koristi jaja i espresso. Ova verzija ide u drugom smjeru, bez jaja, bez kafe, bez alkohola, što znači da je savršena za djecu, za ljeto, za svakoga. Ako spremate kolač unaprijed ili ga nosite na piknik, to je vaš tajni saveznik. Ono što ovom kolaču daje onaj profesionalni izgled, bijeli vrhovi kreme, crvene jagode i sve to bez previše truda. Zašto ga napraviti? Jer ne treba pećnica. Jer je gotov za 30 minuta. Jer izgleda kao da ste proveli sat u slastičarskoj radionici. I jer svaki zalogaj miriše na ljeto. Ovaj kolač je za one dane kad želite nešto posebno, a nemate cijeli dan u kuhinji. Za rođendane, za nedjeljna okupljanja, za trenutak kad jednostavno želite nešto lijepo i ukusno. Jagodni tiramisu nije samo dezert, to je raspoloženje. Nadam se da vam je ovaj recept donio malo ljetnog raspoloženja i da će jagodni tiramisu ubrzo biti i na vašem stolu. Ako ga napravite, obavezno me označite. Jedva čekam vidjeti vaše verzije. Svaka fotografija, svaki komentar mi znači jako puno. Ako vam se video svidio, ostavite like, to mi zaista puno pomaže da ovakav sadržaj dopre do što više ljudi koji vole kuhati i uživati u hrani. I naravno, pretplatite se ako još niste, jer uskoro stiže još recepata koje jedva čekam podijeliti s vama. Do sljedećeg videa uživajte u svakom zalogaju.